Evo kadrova rušenja kontrolnog tornja aerodroma Ćiripi. Specijalno za TV kameru televizije Titograd puca se u već zauzetu aerodromsku zgradu. Samo što gađe, recite. Toranj, brate. Pa recite na glas, gađamo toranj. Toranj! Ne još. Ajde. Toranj! Paljba! Bravo! Dajmo! O, direktore! Grad uzot! Bilo je potrebno da ovi prizori ruševina svojom dramatikom bar donekle demantuju glasove već prisutne u crnogorskoj javnosti, koji su govorili da sa druge strane Debelog brijega nema nikakvih ustaških legija i da otpor crnogorskim rezervistima pružaju samo malobrojne naoružane grupe hrvatske policije i dobrovoljaca.